factor se big factor of fear se BJP na magi mathak tar leba male ba adigi maram duna alternative se hekta happy de ba clear cut position da thambi de ba vire nang se central government da lao nang se state politics thado ga central national politics da lao hai ba su leite nang se mukha hangani hai ba su leite but in the meantime back channel sida maga kaino se back channel se home minister ga BJP leader na magi se anira ko humra kaya ko khraje ne marak se da PR manung sida yes adoi taradi they are still running the government adoi taradi aina yengning ba se Manipur praja mayam na koina khangga da pot se magi da mak sida clear cut former CM gi sida magi career se kamain to do no makhata na mathang gi se BJP thado ga party no sem gadra or entire politics da chahi tare nipan se CM ore to khage hai gadabra karira mai stand gi so duga lemhori ba issue khara hai tare illegal immigrants gi matang da mitop handok pa gi NRC gi matang da ate mayam sisu ko indigenous people se da ma se passionate oibinina leba kan na khan amani na ma se nungai na potharom ki roi ba unfinished tasks le hori ba adoi taradi hojik se leadership khan ba yadabi gi maram du na amane ba NDA sarkar form to bangam da se leadership du kaino to da bagi ne ba thi ra kan sida tha tarup PR thamgre adu motu na tarup muka thamgre adu hojik now BJP have to face 3 legal or constitutional procedures. Number 1 ECI the certificate lo de ba yade nampu sapu da lo ba yai or emergency declare to de ba yadre to ba yai ko in case if they are to continue this kari hai sera manage limbo se continue to ge khetang manage to ge hai na this manage limbo se central government na to ge dum hai tara di BJP na they have to face these 2 constitutional procedures adu gi dum mo so face to ning da ba gi maram do na hojik se kan nak saman to ra ga ko ri ba so hojik now karigumba hoi leadership se karigumba tom dik heri pick up to ra le ba tar ba su issue se dum core issue dum le ri ba ngasai hai wa ngarang mag da su ko komi gi khoi gi rally da su suspension of operation se government of India gi proxy gi ne akhoi gi people's gi mandate yaw de hai ba sin ne ba kuki gi appeasement policy ne si di moi se kulai na sijin na ga khoi gi mathak ta India government na proxy oina sijin na ga nda to bi bane adudi this suspension of operation agreement between government of India government of Manipur and sigi su group UPFK no se issue dum mo gi karigumba popular government hek halaba adu mayam na muka lotho kaino withdraw to muka hairadi this is also one big challenges adu kana na manage to bangam gadra ngasai na haido central Delhi leadership sing se adum popular government lagas intervene adum to go ba adu utaradi moina Delhi na hojik moina pami ba leadership do dummy gi type da moina sijin ba yaba gi type do yeng da ba su ya de ba adu gi maram odina hojik BJP na yeng se kanam ta commitment pi da ba they don't give any commitment to any MLAs they are just waiting mayam sing se loi namak observe to orga yeng ba and they keep the options open options se hanga ga dum thama ga dum leri ba adu itaradi ngasai hai du ne illegal immigrants gi matang da mitop khandok pagi issue so dum chawkhalakani hengalakani war on drugs ki su yamna issue choba oire ado itaradi issue paikhat ka do indigenous gi peoples mayam gi issue mayam sing se handle to go do sing su yamna leri aduga Delhi na tom dik heri head pick up to raba moi gi damak de su yamna arai bana te ba low profile oiba CM oira ga moi na khetang moi ga yana ba mi du yaroi ba hojik di maram di akhoi gi kaino sing se moina akhoi mayam si hodok han khre ba we have already woken up akhoi issue mayam sing se loi khang khra bi na adu itaradi simple amada PR government hai ba se military form of government ne ba akhoi na khangi ba PR do army gi rule ne hai na khalle ba adu hojik yengo su gi matang hai taradi suspension of operation gi du ngasi oza sang khoi su chatle atei su chatle ireng naga gi khundu da su gi lal ho bo kaino KNF gi cadre amana threat to duna with 30-40 sophisticated arms weapons combat dress chat tu na le ge adu agreement tu adu gumba yaude adu PR government adu su kaino to bi bangam de phajana tackle to bi bangam de su kem gi matang da adum tension adum leri hoji naga sing na cookie subscriber kangbu anybody to
dubi cookies in lambi thinge moi wad na chat pangam na leire adu sima yam se PR government na su solve to bangam de ba military rule na su solve to bangam de ba hayeng popular government to kan da moi solve to sunu hai badi yam na kaino even neutral people like neutral government or neutral person moi phau na solve to bangam de ba mayam sing se a khoi gi issue sa tension na dum le hi gani ba so choices of chief minister hai ba se Delhi ga chatmin na ba ya ba Delhi ki message to akhoi Manipur praja da yohan bangam ba adu gumba mi se adum taye ba adu itare during all this president's rule informally back channel da yana ba hai badi kana season ba former CM da adum season na ri ba adum kon ha leitan adum ko ma mathanda home minister na ko adum hai adu itare di akhoi Manipur praja mayam na ying ba ya ba se adu gumba leiba tare di what can we do leiriba fivam se karino akhoi na leader se hojik yagedra yaroidra back channel da so dum hangabni na Delhi ki message se former CM na dum pai rabni na central da BJP 2 gadra hai na 24 election da 2 drabani na ko adoi taradi central ki leadership duga India ga samnaraba matung sida yaning gadra yaning ga we are already a part of India oi rabni na adu lakpa mathau tae khoi tinaba mathau tae ba adu yamna most egi wakhandadi aina yang kansidadi since this conflict is very much related to the incompetence of the present incumbent MLS aduga mari leina na hai tare ko maroina hills dagi MLS ingi incompetence oibagi maram odina praja mayam sing sakhatna haleba so if a popular government is also restored BJP na kaya katay pao muigi MLA sing se control manage to bangam gadra wahang choba amane ba then will continue to face the same dysfunctional government dysfunctional government adum to kan ni amana ay yawo ay resign to ay withdraw to re internal division gi maram oiduna trust deficit lay aduga som the law and order muka yingki gani asom da manung gi internal crisis manage to gani government gi atum sason to gani praja mayam gi so Kwegi Michael Lane lakchani bo bapisi kwegi popular government ama formation tauna bagi damakta Delhi gi high command ka ubasi frequently ne kauri se aduma pu chap chaba kauri basi gi form kwegi popular government ama formation tauba ngam ra habati ngamdri aduma pu as kwegi president rule si February tang taraga ni thoi sida complete 1 year phaga duni sigi mamang sida khoi dissolve to gadori na traga sangdor ka trai bogi charak chahing na dan mayam na speculation tawri ngai mara sida ngarang maksi khoi gi NDA ge MLA sing si kaushil laba matung ngasi chapchana ma khoi ji wari sanai sanade habagi phangdringai gi chera sida hayeng pung hom da sanagani haiba maksu akhone tajaba phangli masida Michael Daina hangjani di hojik sanai bo bakhu khuding mak speculation ngak tane ado kari speculate tawi kari thajab lai kamai tawi tang thambio hojik ki Manipur gi India ga samnaraba matungda India gi sambidan follow to bai matungi da akhoi se chief commissioner provinces amadagi territorial council aduga newtv legislature aduga hojik se full fledged statehood da koi se hojik se paikhat diba full fledged statehood lakpa matung da di yang leader se adum instability adum le han bado first chief minister was from Alimuddin admain to dun adum lai until 2002 adu phawdi full 10 years se kanamanta na complete to bangam de ko admain to duna 2002 da kainogi 10 schedule se amend to ra kan sida INC Congress na 2002 da gina 17 fau se 15 years se stable government se dum moina paikhat pangame adu matung da second BJP la kan da su stable government se adum CM hong debi the leadership hong debi the tenure ma complete to adu hojik what right now hoina chathari ba se BJP gi central government leba adu resu constitutional crisis ama leba gi maram oiduna hojik se pangthok pangam thaba hai ta de sarkar se leba ngam thaba hai ta popularly elected government se so ina tang sida national party khoi samnabani na national party ki headquarters loin mak Delhi ni na INC oiro BJP oiro so it's national party ne do taradi Delhi na dum saman to batai adu saman to roge hai taradi akhoi ki regional party da adum to batai like Mizoram
मुझे MNF नत्रबसु अदुम ZPM होजिक चीफ मिनिस्टर होजिक सरकार पाइरिबा अदुम रीजनल पार्टी ना दिल्ली ना समन तोबा मथौ तादे मसागी सीदा अदुम तोबा अदमान तोदुना मेघालय NPP ना पाइखतले अदुगा नागालैंड NPF ना पाइखतले बा तोदुबो खोई मणिपुर से रीजनल पार्टी है लेतबा मणिपुर से इशू जे याम वाना यामना अदुम थेगनाबा अदु रेसु इशू से हाई ताराजे Manipur integrity kaid na nabagi damakta intact to na nabagi damakta issue di yam chawna leiba hat na ba si na ba phau le rabane ba Manipur thokai ba to na nabagi movement gi damak se da adwai when it comes to Manipur integrity hek hai ra di majority Meitei community hai tare se yam na passionate oiba forefront da adum Manipur se kandaba yade hai na adum tho lakpa adubu 2001 da when NCNIM gi without territorial limit da MOU lakpa matam seda Manipur kaido re hai ba fifam adum when the movement was so intense high tare because at that point in time matam du NCNIM ga government of India gi talks to 3 pillar ne ba number 1 prime minister level number 2 kaino the level the ne ba third world country da ko admain to duna moi se pillar home sida adum wari sana bane ba ko adu so Manipur praja maro ina maitei sida yamna Manipur se kai ge do fifam da maram di India ga samna ba matung da haina adumai na le marak tu phau du da regional party ma de chong thore adu gi do Manipur kandaba yade haina adu gi regional party do DRPP ko we ba ko adu DRPP su kabang amde around 23 gumba contest we 60 manung sida ani khatang kai ko Dr. Meniaga former CM hojik tamo biren moi ani se karaga later on they marched to Congress so adu matung jadi regional party se kari na ekhoi se punga do no maro ina 40 MLAs tampak ki meitei gi majority lead oiba 40 MLAs phau se punba ngamde ba se kari gi no ekhoi se punsin number gi damak ta issue leita ba gira or kari gira kona INC kai INC su 15 years matam pibire mathang da BJP lae hojik su incumbent absolute majority BJP na pae ba so ena haining ba point se why this regional party failed why we have to go to Delhi da ekhoi se dum chat pa se kari gi no Delhi se yam heiba sa la Manipur gi maram Manipur gi pot se moina Delhi se na anybody Delhi da live outsider sing na akhoi gi maram se yam na heiman ba gi akhoi se moi oina sinara di moina akhoi bu dictate to ba tar adi akhoi se chaw khat ka do bani haina akhoi na to ba gira when kari issue da no akhoi local regional issue da punna na ba gi damak ta issue leita ba gi maram oibra or India gi constitution manung se da Indian electoral system Indian system of governance se akhoi prajana yam nungai man badagi hai tare ko since we are so much convenient with this Indian democratic setup hai tare ko in terms of too liberal oiman badagi hai tare corruption oiro self kaino gi elevation gi oiro or personal gi interest gi oiro adugumba pursue do na nabagi damak seda India gi kaino gi constitution matungina national party gumba se khoi ge damak ta convenient oiman badagi khoi se punba ngam dabra so the mind to do na despite having a core issue maro in a majority oina pairi ba hojik kaino se meitei gi MLA sing phau se punba ngam daba se issue le te ba gi ra hai in thamjani ba so the mind to do hojik ki chathari ba kuki ga meitei gi marak se da lan ta na ngai se da yamna phibam so akan se da former chief minister bu luraba tanja du da kari ki resign to raga constitutional crisis to halaga ko ma se collapse to ravani na ko when the pillar collapse the entire superstructure collapse ne ba ma resign hek to badagi cabinet kai re ba cabinet kai badagi sarkar kai re ba sarkar kai badagi assembly kai re ba du maram oidina president rule le ba adu kari gi no yamna hojik luraba tanja du da then also after meeting the top BJP leadership, National President, Home Minister, this is not the first instance. 1980s, 90s, advisors former CM RK Dorandrosu, Norway ambassador the Thamgani Haina, them Thamdebi the Mabu resigned to Halaga Labor Hunba, so a Hoina King
Raga Laeva. So, what exactly went wrong? Karigino, last two almost after 2 years, Matungsida resigned to Hali, is a Karigino, I will say, we need a clarification from him. Aseng Badu Magarigi resigned to Rinova, Magi resigned to Bagi Maramduna, leader later Bagi Maramduna, Hosik President Rutham given never. Masih MLA gi aku gi BJP gi MLA mana tham gi statement gi matung ina hojik Manipur de president rule lai si miam na pam bada gi president rule lai bani ai ba ko gi Kurai Assembly constituency gi ko gi honorable MLA Shushindro na su ko statement am khak thang bane hojik ko gi Micheal da thamai ba statement habadi former chief minister nong thombam birensi why kari maram gi damakta resign tawri bano habi wahangam su lai ba aduga amuk ngasagi masiga relevant oina pusalakanda ngasagi Kurai Assembly constituency gi MLA Shushindro na thamkiba president rule si miyamna pambadagi thambani haba wafamam su thamiba si matang sidadi hojik mano resign to se kari gino haba duga songi sigdi kitang kaino tawba contradictory oba male kari kamai thamiring MLA sing se masa gi opinion view perspective se adum legani masu matamdugi cabinet colleague ama oina ko mantri paibenina, so he was also a part of the council of ministers of the former CM Biren Singh gi council of minister ne magi opinion mo tongan na leba yaiba haibadi mayam sing su matamdu da kapna ba khotna ba khang ba wa man badagi adum popular government adum leira taradi kapna gani du mohon to the PR gumba thambira di nakan ani magta all out kaino crackdown military crackdown to bira taradi kapna ba lep kani hatna ba lep kani haibagi maram du na matam du gi bagi manak ta lebi riba mayam sing na su insin ba su yawram ba yai or he must be that must be his personal view but to what is more important is ngasai hai hi bado ma resign to kansida mahut su thambide mahut thambide na thathruk matung da amuka another 6 months extend to bire ko adu extend to matung sida hojik se lapse to do re condition ani khatang ama khatang le ama du da ord neba ko number 1 ECI certificate election pangthok pa ya de haiba PBU BJP na PO haiba di ngam gani ECI da ko aduga makhata na adum sangan ba ngam gani ba aduga either in the part of the whole emergency lauthok ko do sen ni marak sida mak darkar leba hojik BJP gi meeting da di yinga kan sida moine su praja gi marak se mistrust distrust mayam sing se hotne adum haira kani ba September da prime minister lai adu matung du da RSS gi kaino lai chief lai November da adu matung du da December da president lai president hek hala kan sida all BJP gi legislature party leaders mayam sing se Delhi da unai ko loin mag cookies o mi mar loin mag unahi at that point in time it was not possible matam duda adu unar matung da hojik January lower consider amuka alliance partner loin mag NDA gi partner sing loi ko khatle that means BJP na sumoi gi level da adum try to we adum chathari ba ko to godu I think after the visit of prime minister, after the visit of President of India, so I think the situation is conducive to establish a popular government. Do gimaram do na sim sana nin ngai gidamak sida do's and don't ketang takpira aga ko ketang kamay na makata na Manipur gi issue say it's not only Manipur gi ethnic communities margi khatang na treb not only a small law and order na treb international issue Christian ga Hindu adu ada yam na ko narrative se tongan na global worldwide issue mo na thok rabani na Manipur ngak natin na India gi issue human rights gi ate gi issue da su yam na mai thi ba hai tare defend to bangam din na leiba wa yam na wa na thengba port ama lak rabani na now BJP na hojik ko riba mayam sing se cautiously they want to install the popular government because election should naksil lakpani na adumay na to na Delhi da khudakta ngarang nahan just abruptly mo na ko hiune ngasi idi meeting pangthok hidre hayang pangthok ni haire ado itare di they are preparing the road map adu matung na lakpani hai di adumay na dikhalle ba popular government sim na namagi damakta moi sim saba loire soiduna adum pangthok ka do male adumay na ujai ba. Okay, thank you very much the lakchage Micheal daini lakchani se hoji khogi ojajalan su thambigre oja sangkasaran su thambibada kwai maru oi se khogi leader khan bangam da basine ba leader khan bangam da basi gi sida maram or kanda hojik se khoi si before 12th of February sida popular government ama formation tauba ngam me aina khallase masi semba ngamoi da bagi maram di sunglai leite haidana koi oja sangkasaran su thambiri bu ko masi daina Micheal Lamjathang da lakchani se
popular government ama formation tawre haina khalasi adu ibatargadi makhoi gi marak na andagi leader se xyz sida khoi support tawre haba wa se sungai haidabani na khoi gi central leader na mr xyz se oiro na thongpa matamda habidi makhoi gi marak tadi hana dagi nungai na daba ngasai gi chief minister se loi oining bagi piba mangkak legi bani na makhoi gi marak ta credibility se loi mangra bani ba adu ibatargadi popular government ama formation tawbang ASM hai betargadi makhogi marakta credibility si amuk nauna sagalak bangamgadra sagale aduga adui matungda da yamna mapung phaba BJP gi lenga ka mapurak bangamgadra ba ngamgadra ha basi sumyamgi wahangni kari kamai thamini adune ei ngasai hai khibado why the former CM resigned Karigino mas resigned to budo. Abruptly he went to haying assembly budget session lay. Ngasi la consider resigned to bese karigi rai bese Manipur prajama yamna koina khangbo mathau tae ba duka khangdok pa mathau tae ba. Magi office dagi su clarification amata tholak tre ba ngasi phawada. So aina assume assume to ra consider ko ai hypothetical assumption sida aina yinga consider ma se resigned to han bagi se strategically well calculated move ne hai ne ina lo jai ba conflict gi maram uduna sigi pot ne hai taradi conflict hek lei badu da ma dum resign to ani rak homrak su attempt to raga resign to raga khara di drama ne du da ne hai ra su ma na di resign to rage hai na thola kan sida mayam na MLA mayam oi ba yai ti oi ba yai ma ngasai hai bagum na kadigum ba ma resign hek to ra di mathan da na te ba Council of Minister tatla ni duga assembly should tatle ba it's not only he himself he mathanda ma represent to bana tawani na hojik ahoina thengna re ba adubu timing du yeng akan sida karigumba ma se resign to ram draba ko resign to ram draba sarkar dum chathapa taradi adui muhut tu da hojik ki resign to raga central government na Hojik se matam duda if we go back to February 2025 there was already a stalemate stalemate haibadi khatnaba party ani hai tare asom nakanda chingi da non naga singa si sida meite sing khatnaba marak sida stalemate leireba kapnabadi leitre hatnabadi leitre adu oirusu shanti magdi halapangam dabanina adu karino apan badu karino haira akan sida bharat sarkar na yeng akan sida suspension of operation agreement se sigi agreement the sign to riba UPFK no na praja MLA loina mak se chingi se control to banina moi sing se Manipur kai ba yaroi hai ra di thembangam gani hai na soi to halaga asu to halaga moi se hoina negotiate to bi ge hai na center na khan ba oiram gani ba to godabu sida March 10 2023 da former CM Biren na group ani du da KNA gazetare da suspension of operation agreement du da ekoi state government yaudre hai ra banina aduga that was reaffirmed in the house Manipur Legislative Assembly na February 28 2024 da reaffirm to ra banina adu popular government le ra kan sida house the resolution amar low bodu sakar na ka maina reverse to bangam gadra ngamoy ba it's like suicide ne ba adigi maram duna sigi se extend to de su ya yadre asi to ba ya na ba gi dabak te khoi som kang bu them ge Manipur integrity khoi su kai kai hai loi ge adubu nang sin hak pot thar aga marak sida central government na PR government se fighting against the state government ga moi se han na soi to thok aga moi se control to ge hai ba gi oiram gani ba ina khan bada means evidence mu ka yeng se ba adu hek to ba sida arambai tingol na yutan lo reba Manipur kai ba yaroi hai ra banina then there is no problem hai ba marak tu da leadership du former CM Biren du lo thok raba ma resign to khra matung jida anoba hapta ba se magi se yamna kiba factor se big factor of fear se BJP na magi mathak tar leba ma leba adigi maram du na alternative se hekta happy de ba clear cut position da thambi de ba vire nang se central government da lao nang se state politics thado ga central national politics da lao hai ba su leite nang se muka hangani hai ba su leite but in the meantime back channel sida maga kaino se back channel se home minister ga BJP leader na magi se ani rak hom rak kaya rak ko khra ye ne marak sida PR manung sida yes
adoi taradi they are still running the government adoi taradi aina yengning ba se Manipur praja mayam na koina khanga do pot se magi da maksida clear cut former CM gi sida magi career se kamain to do no makhata na mathang gi se BJP thado ga party no sem gadra or entire politics se da chahi tare nipan se CM ore to khage hai gadabra karira magi stand gi so duga lem hori ba issue khara hai tare illegal immigrants gi matang da mitop handok pa gi NRC gi matang da ate mayam sisu ko indigenous people se da ma se passionate oibinina lebak kan na khan amani na ma se nungai na potharam ki roi ba unfinished tax le hori ba adoi taradi hojik se leadership khan ba yadabi gi maram du na amane ba NDA sarkar na sarkar form to bangam da ba se leadership du kaino to da ba gi ne ba thi ra kan sida tha tarup PR thamkhre adu motu na tarup maka thamkhre adu hojik now BJP have to face 3 legal or constitutional procedures. Number 1 ECI the certificate lo de ba yade nampu sapu da lo ba yai or emergency declare to de ba yadre to ba yai ko in case if they are to continue this kari hai sera manage limbo se continue to ge khetang manage to ge hai na this manage limbo se central government na to ge dum hai tara di BJP na they have to face these 2 constitutional procedures adu gi dum moi so face to ning da ba gi maram do na hojik se kan nak saman to ra ga ko ri ba so hojik now karigumba hoi leadership se karigumba tom dik heri pick up to ra ga le ba tar ba su issue se dum core issue dum le ri ba ngasai hai wa ngarang mag da su ko komi gi khoi gi rally da su suspension of operation se government of India ge proxy gi ne akhoi gi peoples ki mandate yaw de hai ba sin ne ba kuki gi appeasement policy ne si di moi se kulai na si jin ra ga khoi gi mathak ta India government na proxy oina si jin ra ganda to bi bane adudi this suspension of operation agreement between government of India government of Manipur and sige su group UPFK no se issue du mo ge kari gumba popular government hek halaba adu mayam na muka lotho kaino withdraw to muka hairadi this is also one big challenges adu kanana manage to bangam gadra ngasai na haido central Delhi leadership sing se adum popular government lagas intervene adum to go ba adu utaradi moina Delhi na hojik moina pami ba leadership do dummy gi type da moina season ba ya ba gi type do yeng da ba su ya de ba adu gi maram oidina hojik BJP na yeng se kanam ta commitment pi da ba they don't give any commitment to any MLAs they are just waiting mayam sing se loi namak observe to orga yeng ba and they keep the options open options se hanga ga adum thama adum le ri ba adu itaradi ngasai hai du ne illegal immigrants gi matang da mitop khandok pagi issue so dum chawkhalakani hengalakani war on drugs ki su yamne issue choba oire ado itari issue paikhat ka do indigenous gi peoples mayam gi issue mayam sing se handle to go do sing su yamna leri aduga Delhi na tom dik heri head pick up to raba moi gi damang te su yamna arai banate ba low profile oiba CM oira ga moi na khetang moi ga yana ba mi du yaroi ba hojik di maram di akhoi gi kaino sing se moina akhoi mayam se hodok han khre ba we have already woken up akhoi issue mayam sing se loi khang khrabdin adoi taradi simple amada PR government hai ba se military form of government ne ba akhoi na khangi ba PR do army gi rule ne hai na khalle ba adu hojik yengo su gi matang hai taradi suspension of operation gi du ngasi oda sang khoi su chatle atei su chatle ireng naga gi khundu da su gi lal ho ba kaino KNF gi cadre amana threat to duna with 30-40 sophisticated arms weapons combat dress chatuna le ge adu agreement to adu gumba yaude adu PR government adu su kaino to bi bangam de phajana tackle to bi bangam de su kem gi matang da adum tension adum leri hoji naga sing na cookie subscriber kangbu anybody to do bi cookies in lambi thingye moi wad na chat pangam de na lere adu sima yam se PR government na su solve to bangam de ba military rule na su solve to bangam de ba hayeng popular government to kan da moi solve to sunu haibadi yam na kaino even neutral people like neutral government or neutral person moi phau na solve to bangam de ba mayam sing se akhoi gi issue sa tension adum le hi gani ba so choices of chief minister haiba se Delhi ga chatmin na ba ya ba
Delhi ki message to akhoi Manipur prajada yohan bangamba adu gumba mi se adum taye ba adu itare during all this president's rule informally back channel da yana ba haibadi kana season ba former CM do adum season na riba adum kon ha leitan adum ko ima mathanda home minister na ko adum hai adu itare di akhoi Manipur praja mayam na ying baya ba se adu gumba leiba tare di what can we do leiriba fivam se karino akhoi na leader se hojik yagedra yaroidra back channel the so dum hangabni na Delhi ki message se former CM na dum pai rabani na central the BJP 2 gadra na 24 election to the 2 drabani na ko adoi taradi central ki leadership duga India ga samnaraba matung sida yaning gadra yaning ga we are already a part of India oi rabani na adu lakpa mathau taye khoi tinaba mathau taye ba adu yanna most egi wakhandadi aina yang kansidadi since this conflict is very much related to the incompetence of the present incumbent MLS aduga mari leina na hai tare ko maroina hills dagi MLS ingi incompetence oibagi maram oduna praja mayam sing sakhatna haleba so if a popular government is also restored BJP na kaya katay pao mugi MLA sing se control manage to bangam gadra wahang choba amane ba then we will continue to face the same dysfunctional government dysfunctional government adum torokani amana ay yawo ay resign to ay withdraw to re internal division gi maram oiduna trust deficit lay aduga som the law and order muka yingki gani asom the manung gi internal crisis manage to gani government gi atum sason to gani praja mayam gi so at this present incumbent MLAs mayam sing sida ay ying akan sida di I'm expecting to have a dysfunctional government unless otherwise we have a very strong and bold courage leadership ama later ngay pawdi ko lakadoba install to godoba leadership so ay ying akan sida di it will be a dysfunctional government ay dumay na tamsagya. Okay, thank you very much.